işi çareser. و 576 توش بویشی چارەسەر. شاندێکێنی ئاشتی وازادیە لە ئەنقەرە بە وەزارەتە دەرەوەیە ترکیە رەجڤیە ڕەوشە سووریە و ڕۆژەبای کوردستانی گوت و بێژکردن. پەیامنێری کوردستان 24 دازانین ئیرۆ شاندێکانی ئاشتی وازادیە گەهشت ئەنقەرە و دەربارەی داوی پێشخەتەین ڕۆژەبای کوردستانی و سووریە بە شاندێک وەزارەتە دەرەوەیە ترکیە رەجڤیان لە گۆرزانیاریەم کوردستان 24 شاندا ئەنی ئاشتی وازادیە ژ محەممەد اسماعیل سليمانو سوج أنكسة جابرييل موشي داود داهود جريخسنا سوريا ديمقراطيك أمير دندل واصف الزائد جي طيار الحد بيكتي أني أشتي وازادية لغور أرمان جين جخوارة دانينا حود دا ديالوغو دانستان دني بحمو عليين وبوزيونا سوريا ربكة وبارستيا بداويانينا إيشو آزارين سورييان بريا چار سريك سياسيا گشتگير و لغور بريارين ناف دولتي پەیوەندیە باڵین هەرێمی و ناودەولەتی ڕێبکە. بەرێ لەسەر جڤینە شاندا بەرەی ئاشتی وازادیە لەگەل وەزارەتە دەرەوەیە ترکیە هەفکاری من ڤورالێ ریشمیش ئەنقەرە لەگەل منە ڤورال ئەڤ جڤینە کو لەگەل وەزارەتە دەرەوەیە ترکیە پێک هاتیە بەرەیە ئاشتی وازادیە ئەڤ دەمەکە بەرفەرهەم لەسەر ڕادوەستن دجوینی دل سر شبابتان هات نراوستن تکاری پیوندیه لگل هنا جشاندی ور بگره آگاه داریان شته ور بگرم ورال بابتین جوینی چی بوندنا بینا برای آشتی آزادی و وزارت دەرەوەیە ترکیه بله جمال راستی جو جوینا کو ایرو لوزارت کارین در وحات دارخستن نزدیک 4 ساعتان دوام کرد یعنی ساعت 3 نیوا ایواری دوام کرد حتی 7 نیوا ایوار دمکو ام بریا کو ساعت 7 نیوا ام بکم وشان داشتیم جوینا وان هر بردوام دکر و پشت جوینه مخو گهان د سرکرده انا کسی محمد اسماعیل وی جمرا چند آگاهی برفره راگهاندن کو برا به استانبول ود چون بروینده من کار بوام بکن میوان خو لبل راگهاند کو اوان جوینا وان یا بشانده یا برفره یا راده یا لگل رایدار ترکیدم تایبەتی لەسەر ئاشتیا سووریە و ڕۆژاوا هەفدیتن ئاخافتن هاتنەکردن و هەردوو ئالیانژی نێرنین خۆ ڕابەری هەفتووکردنە جەمال تایبەتی لەسەر وی کە محەممەد ئیسماعیل خات گۆ مە بەرفرەهی گۆوێ چاوە لە سووری ئاشتەیە کە بێ مایندەکردن وی کێشەین هەی چاوە بێن چارەسەرکردن و دیالۆگên دناوە ئۆپۆزیسیۆنا سووری دەوێ چاوە بێن بەرفرەهکردن لەسەر وی کێ زێدەتر ئاخافتنە و گوتن اوی جوینین خو استانبولجی بردوام بکن جبر کو پشتی کو د وزارت کاری در و درکتن یکسر برای بفروک خانه انقره و چون اولوی درجی یکسر چون استانبول و نزدیک 3 روزان ویل استانبولی ببن اف شانده برای آشتی و آزادی کو جان کسی جریخسنا آشورویا دموکرات و انجمن عرب یا جزیره فرات و مجلس سوریا پیش روز پیکتن ویل 3 روزان استانبول بن و محمد اسماعیل راگهاند کو اول وی درج لگل اپوزیسیون سوریه هفدیتنام پیک بینن تایبەتی کو ترکیه پشتوانیا وان دکم اول لگل وان هفدیتنام پیک بینن هر وها شانده لگل شانده که برفره یا امریکی و فرانسی جی هفدیتنام پیک بینن محمد اسماعیل برای تلفن او آگاهی جمرا شاندن و گوتن تایبەتی جوینا کما بگل رایدارین ترکیه را پیک اینای گلک ارینی در باس بیم و تایبەتی جی مجار آشتیا سوریه هاتیا آخافتن جبر کو نتن شانده انا کسی وکی ما بحثی کری شانده عربی سوریان و خریستیان جی دنا و شانده دبون و حمیا جی دلگرانیان خو و کیشین خو پرسکریکین خو رابری رایدارین ترکیه کرن و رایدارین ترکیه جی و چاره سریک چاوش بو سوریه بکرن رابری اف شانده انیا آشتی و آزادی کریه تو همو پرسین ما کسایت شانده دم به برفرهی آگاهی ندان مجبر کو گوتن ورال از دخوازم وی پرسیش تبکن پیوندیات لگل محمد اسماعیل درکت کو دسکنا ترکیه برانبری انکسه ده برانبری روژاوای کردستانی ده تو گوهرین دسکنا ترکیه ده هیا یعنی وی درباری ده هونا خافته بله من تایبەتی اف پرسی هلبت من پرسا یکم یا اف بکو تایبەتی اف پیوندین
دنابرا کرد و کردی دا لروجا بری و دچن ترکیه هلوستک چا نشانی وی که دا ما اف پرس را بری اسماعیل محمد اسماعیل کر گوت هلوستک ارینی نشانی مدن یعنی گوتن تم همو مجار آخفتن و هلوست رایدارین ترکیه ارینی بون او یک تنیج مرا گوت و گوت پشتی نرخاندنا برفره یا استانبول جی امیج بو رای گشتی با کی برفره داخویانی که بدن جبر کو حبجام دنا خود جی جبینه کل دار بخن او انتامین شاندین عرب بین سوریانی وین خریستانین دن و نقشریه چا بدن پیشا خو ویل سر وی کی جنی قاشه بکن جمال جبر به هندجی تنی گوت هلوستا ترکیه هلوستا رایدارین ترکیه لهمبری پیش نیازین ما لهمبری داخوازین ما ارینی بو و جبینه که گلک سود بخش و ارینی در باس بو محمد اسماعیل او یک راکانت و با اوه که لزگین مخابن کتن فروکه خانه اجبر به هندیجی من کاری زیده آگاهیان جوان بسنن لیبلی گوتن پشتی جبینین مین لستانبول کو سر روزان هم به اپوزیسیونی را هم به شاندین امریکی و فرانسی را اوی باوی که برفره جرای گشتراجی انجام نوان جوینین خو اشکر بکن جمال بله هفکار من ورال ارشمیش به هرگلین لسر جوینا دناف بینا برای آشتی و آزادی وزارت درویا ترکیه ده جان قرار gelmedi. سروک سوریه بشار اسد چرچوه کنگره آناف دولتی وگر پنابران لشامه گوت گلک آستنگیل پیش وگر پنابران هنه یک جوانجی سزایی نابورین ین امریکا و حوال بندین ویل سر سوریه نه. نونر سروک روسیه جیراغ هند همو حولین خوددن جبو وگر پنابران سوری سروک ناونده هوانگی روسی سوری میخائیل میزین سیف جیراغ